टाठियो बच्चो अस परान रेड क्रॉस सोसाइटी। अस वुच गॉडनिकिस हिस्सस मज कि रेड क्रॉस सोसाइटी कितकन बने यह किम बनो तो अमुक मकसद क्या छु। आज परो अस रेड क्रॉस सोसाइटी हुँ दुयम हिस्स। वल्यू परो रेड क्रॉस तंजीम हिंद छु कि खास असूल मिसाले इंसानी कदरन रच करन आलमी सतरस पे तमाम लूकन मज बय बंधुत पैद करुन इंसान सिंदिस जुवस तो सेहतस बचाव तो इज्जत करुन इंसानन हिंद दुख कम करन मजहब किस ज़ात हिंदिस तो सयासत किस नावस पे इंसानन दरमियान बेन न वर्ताउन प्रथ अनमान गैर जानिबदारी वर्तावन। अवै रूज न रेड क्रॉस सोसाइटी हज काम छकलदन दोद दवा करनस तामे महदूद वन छ यह तंजीम मोहताजन गरीबन तो जिस्मस मज कह नकुस आसन वालिन लूकन ते मदद करान बुनलन सैलाबन नार वारदातन तूफानन तो बाकी मुसीबतन मज हेन आमतन लूकन हज बहाली तो बजाई बापत छे यह तंजीम प्रथ साथ तैयार रोजान तो तिमन इमदाद वातनावान। हिंदुस्तानस मज आय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 ईस्वी मज वजूदस सरसी मुल्कस मज छ अमिक 670 शाख काम करान सनिस रियासतस मज ते आय अमिच शाख 1987 ईस्वी मज कायम करना। अमुक सदर दफ्तर छु रेड क्रॉस रोड श्रीनगर। अमुक सदर छु रियासतुक गवर्नर तो नायब सदर वजीर आला आसान। 7 सरकारी अफसर तो 7 मोतबर गैर सरकारी नफर छ अमिक मेंबर आसान। अख एजाजी जनरल सेक्रेटरी छु यमवयो मेंबरों मंज चारने यिवान। जिल सदर मकामन पेठ ते छ यिथे पट रेड क्रॉस कमेटी मौजूद यम प्रथ साथ लूकन हिंद खदमत तो इमदाद बापत तैयार आसान छ। वन छ स्कूल शुरन मज मोहताजन मदद करने किस माय मोहब्बत वर्तावन किस तो अख एक सिंदिस दुखस दर्दिस मज शरीक सपदन किस जज्बस पोछर दिन बापत वारियाहन स्कूलन मज ते रेड क्रॉस कमेटी बनावना आमच। सनिस रियासतस मज ते छ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आज ताम थेकन लायक काम करान आमज। 1942 ईस्वी मज कोर अमि तंजीम जंग सत तबाह गमतन लूकन मदद। चार शरीफ किस नार वारदातस तो जवाहर टनल पेठ पस वसित इन किस संगीन हादसस दौरान कोर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सत सत अमच रियासती शाख ते मुसीबत जदन मदद। वाल टैंक गैस गुंडस मज आव फरवरी 2005 ईस्वी मज जबरदस्त शीन तूफान रेत वादन रूज अत बहाली तो बजाई हज काम चलान वारियाह लुक तो चारवाई मूद लाश रोज वारियाहस कालस शीनस तल। अथ वरियस मज आव 8 अक्टूबर जोरदार बुनिल तो यम जबरदस्त नुकसान वातनो हत बद लूख मूद बेशुमार लूख गई छकलद मकानन गो डुबडास यमन सारने वारदातन तो हादसन दौरान रूज रेड क्रॉस सोसाइटी लूकन इमदाद वातनावान। रजाकार दोहस रातस काम करान बुनलस सत ज्यादा मुतासिर सपदन वाल इलाक प्रूंस वरमुल तो कपवोर। इंसान तो इंसानियत की खदमत खातिर छ वनकन आलमी तो मकामी सतरस पे वारियाह रजाकार तंजीम होल गंडित कामि मज आवरे। हिलाल अहमद तंजीम छ 1872 ईस्वी पेठ काम करान। ब्लड बैंक छ कायम आमद करना इंसानस पज प्रथ साथ प्रथ कंस अकार बकार युन इंसानस तो इंसानियतस कदर करन दोयमन हुंद दुख दोद चैनुन तो बाय बनतिस पोछर दिन। टाठियो बच्चो लज अस पता कि रेड क्रॉस सोसाइटी युस छ यह कह असूलन पे काम करान जितकन छु इंसानी कदरन रच करन लूकन मदद करुन तिहुंद इज्जत बचाउन तिहंद सेहतस पे काम करन इंसानन हिंद दुख कम करन
یِتھَے کٔنۍ غریٖبَن محتاجَن نادارَن مَدد کَرُن یا جِسمٲنی طور یِم ناخیز اِنسان آسان چھِ تِمَن ہٕنٛز مَدد کَرٕنۍ یہِ چھِ رٮ۪ڈ کرٛاسٕکۍ کینٛہہ اصوٗل. تہٕ بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ آز کہِ ہِندُستانَس منٛز گٔے رٮ۪ڈ کرٛاس سوسایٹی 1920 منٛز آیہِ وجوٗدَس منٛز. تہٕ یِتھَے کٔنۍ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز گوٚو 1947 منٛز رٮ۪ڈ کرٛاس دفتر قٲیِم. سٲنِس رِیاستَس منٛز ییٚلہِ تہِ کانٛہہ نۄقصان چھُ گژھان چاہے سُہ قۄدرٔتی آفت ٲسۍتَن یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ حٲدثہٕ ٲسِن رٮ۪ڈ کرٛاس سوسایٹی چھِ واریاہ اہم کٲم کٔرمٕژ واریاہ مَدد کوٚرمُت سٲنِس رِیاستَس. ییٚتہِ چھِ واریاہ بٕلَڈ بٮ۪نٛک تہِ آمٕتۍ قٲیِم کَرنہٕ یِم اِنسٲنی زُو بَچاونَس منٛز اَسہِ مَدد دِوان چھِ. تہٕ یِتھ کٔنۍ ٲسۍ آز أسۍ پَران رٮ۪ڈ کرٛاس سوسایٹی مُتعلِق. اُمید چھِ تۄہہِ آسیو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ کینٛہہ لفظ تہٕ یِہِنٛدۍ معنے. لفظ چھُ راحت. راحتُک معنے چھُ آرام سۄکھ سہوٗلیت. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ لفظ بحٲلی. بحٲلی ہُنٛد مطلب چھُ پرٛٲنِس حالتَس پٮ۪ٹھ واتناوُن مُصیٖبتہٕ منٛز کَڑُن. بیٛاکھ چھُ بجٲیی. بجٲیی ہُنٛد مطلب چھُ آباد کَرُن بجا کَرُن. یِتھَے کٔنۍ پوٚر اَسہِ بٕلَڈ بٮ۪نٛک. بٕلَڈ بٮ۪نٛکُک معنے چھُ ییٚتہِ خوٗن جمع کٔرِتھ ضٔروٗرت منٛدَن دِنہٕ چھُ یِوان.